คือคนงาน่ะบัดนั้นเขาแล้วนะ recording เราอียานะkan record ham ken record ho na nang mo na ki bat thayu na YouTube ma ga ko YouTube le yo ga share la han boy lo loi cho ka record ta yang le ko so lo chun pi ke ya he le ki su yi lo so record ji ba nga he ai na ki khat de nei là bảo biểu是 revise 记得点了还没你这哪不能也真的别是不能也真的 demand area 嘅多咗啦 resistance area 嘅多咗 uptrend downtrend 嘅多咗嗱多變咗tapi dah ni lah doh, tu tak device lah nak habis na. Risk management tu tu pi be ya, tu pi na yang le. Kila yang masal se tu le. Amasal se tu le market na hai koi forex hai trading board jam, forex trading hai market part jiwa. Amas api na se tu le bank ho, na bank banking institution bank ho. Apa na private or international bank ho, private or international bank na jiwa. Athum na tu le big individual investor mi khat changa big investor jiwa investor ho na aban le alina tu le retail traders ti tu lai retail traders hi ei ho ta bang ho ti nei cho na retail traders ei ho ta bang ho hi ya market na loss ha bor pen hi le retail traders ho hin loss ha bor pen ti pen hin na ti ho hin ti category hon loss ha bor pen so ama sa pena bank ma aban le private or international bank ma ai le big individual investor ki thoi le amban investor lin ta ho na Elon Musk ki loi atanga hawa ho loi ti ne ya na ki chu ti ne chu banking institution hong lu pha le market hi adai na wa move bo sa thebe market chu up han lang down han le adai de na wa move bo sa be ti ne ya na aban le ki chu review jan ta ya tia hi lo sa bor pen hi retail traders ho chu to hai big financial investor hon amban chu besan manga chu bullish market na hi kendal hi amban chu kendal hi tai chi te amban le hi chi retail traders ho kendal ji daute green kendal hi retail traders ho na tai uptrend ni te te chom khazo hai market hi banking institution hong lu tai ti te bank institution hong lu phana chu market hi ta ho na kendal hi na len green kendal len ta na joy banking institution be amo lut pana hi lut to ale chun trading hoya hoiding amo lut pana na ki bai kha ale ton ta na ton ding amo na ki zu pana na ki cho kha le man ta na man ding amo na ki cho pana na ki zu kha le man ta na man ding amo na ki zu pana na ki cho kha le man ta na market na chi bully chi le to ase chu le bullish market na hi ti taw te example abale tu in bearish market na ga chi le bearish market na hi red candle ki form cho red candle hi ta nyau cho ho hi le e ho to mo ho cho ta nyau za ho ai be ai wang ai chong pha zu win he nge banking chu no lu ta an ki zo ta we an ki zo chu candle sawa saw ta chu ta alo na chon ge na ki chi ho hi among lu pha na he market hi de na movement bol chu azu ti a chu banking institution India adinga chu reserve bank RBI ta ai lo le US adinga chu US Federal Reserve ta Federal Reserve ta amo he alin pen hi a chu ahung lut wa currency am phat chu an ki cho kha hom ai lo le gold am phat chu ki cho kha am ki cho kha am pha le market chu de na movement bol the na hi masang se ta aban le to he dania sei ban chu le stop loss hunting class revise bol ko min stop loss hunting ti chu le
stop loss na vasa na market style movement bola to tai movement bola adi jana chu hilai kuna hilai support area ya hilai kuna kalto ya wanga hi nang stop loss langa na koi kha cho SL langa na koi chu market na nang naki aunom ji wa chu mi jam phanin langla ronga he an ki zu na kai le stop loss ka su kha nang lo san chi ta na zero market liang to am nan cho ta ho stop loss hunting ki chu le na stop loss su kha ti mai chu copy trading ki tipa hi le zania seima bangwa chu wasana mangin nang in trading na board he ta poe trading board he kha chu account size azura ga ni tabang ya le nang jam ni ki thuna na copy na ama hi mi tam ta na copy the na copy trading mas ha class device hi bol ya thangwa gang de chi da han chi masa class also revise na hi ya aba types of trading traders ko ti chu masa na scalper ho hin hi le minute khana pa na alo le minute som na nga ham alo le minute som thum ham alo le 1 hour sung ham khana bo trading bol na scalper abale se ki khalu chu intraday trader ti chu intraday trader ho hi intraday ani na chu intraday trader ho hin zinka amna chu market thuma khaya kuna ki hona 3:30 am apa na ki hona ko na position khana am wale ajing nilha amna chu market ki close 2:30 am chan ni physically ka sungai market na he position ho chu minus nang positive na ki kha do na jing chana he koi lo ti nei chu position khat nala chu na buy ham khat na sell ham khat pa chu buy lo le sell na bol pa chu ni khat ma hi one day sung ma hi na position chu close na bol zo wa hi le you are intraday trader na ye themba abale swing trader chu pian tile swing trader ho hin hi le ni khat chunglang more than one day tine chu tunia position la chu one day tunia position la chu amna chu nini thum alo le 1 week alo le 2 week chan gei 2 weeks chan gei ne ki kwai ti ho chu swing trader tine chu mo na amnan chu example swing trader holding a example ga setting a chu amnan chu tuni hi zani chu Thursday hi tai tuni Friday chu na zani Thursday ta cho Thursday nya market lai gi ta cho tamkhat hung kikit Friday nya market hilang gi tai te example go market swing trader chon hilanga zania position ki la chu Thursday Wednesday nya ki la te Wednesday nya ki la chu Wednesday Thursday ban le hung chi chu kit Friday ya chan gi tai la ki to pe no chu tunia close dem na ale Monday nya ki la pe no chu tunia close dem hapa khalang ko na ni kha chung lang ko it's a swing trader ti nei chu aballe last pena se chu le positional trader ho hi mo hi le long term trading bol ho chu positional traders ki ti ho am hon ti bolom ti le more than a month 1 month chung lang alo le 1 month above chung lang cc hi am hon a position ni ko da chu positional trader ho na example a setting a tu hin tu kumbul tilang May Mars la dunga chu goal in 2200 ka pha cho example a chu ka pha cho aman hi kalla ta ho ka pha cho lai 2200 ta nang le hilai ko na selling position a am pau chu tu ni so changia he umuti ne chu position close to tu ni am nan tu he market hi 1750 ke ta te example 1750 ke ya le za tu tam 220 am nan chu lo sai lin ta han ke zo wale amoy ni sia trading bolo Mars ha zo chu June July August June chan ge koi mai the August chan ge koi mai the na ale chitama ma chu amani pa na ke cho kha wala sot na koi yu tining chu amna chu man nim pa na amna chu example as gold chu chi pa he Mars da lo ding langa he January la long as gold he na ge ta nang le amoy na man chu Mars lang chan ge ki koi na Mars 2700 aga pha ti te example langa he 1650 la rong ge ta ti te la ko na ki cho chu ni sia trading board lo la ya position pa bo chu anga da na chu positional
positional trader ho pan la dan chu cái hồ đi ngay đặt pa ừ cái hồ đi ngay thì cái hồ cái hồ đi ngay slot size nhiều hồ chung tâm là cái chim hồ đi ngay hơi chỉ bên hi phát đi tam cái hồ đi ngay chu scalping to intraday bol ta chu bol home ta chu ma ni chu na scalping to intraday na up volatility to the market up and down movement bol dan na kina ya uptrend market ke tipala market chi to yung lai market al ti la zo lai buying opportunity ba ding hilai an su ha hwa buy bol ni chi hwa hai downtrend market ke tipala selling opportunity ba ding ita hai hi hi ying ti nei cho al ti la hilang an su ha pala share bol de lai da dong na ki chu ma sang se ta wa repeat ya bol hota to amban le lai hi support to demand to supply area ti cho supply the demand to supply hi we can say is support to chi another amindang khat chi phem tele support area support ti the cho support area na support ang ti the ji pa hem ne resistant area ang ti the cho ki bang ma cho ma ni he confuse lo le resistant area ya ale si chu ka expanding in watan bang market hit and move mon bot han nang ichiren sa in market movement bot han nang le ichi hi support area cho na ichi hi demand area ang ti the cho demand area ti te demand area ichi supply area cho market hilai ko nang khiji supply alo le resistant area ang ti na ichi hi le support area ang ti the cho boilo cho ale market in hoilangan break am bat ta cho market an chung nga chi an ho khal kha le ichi supply area ka ti pen chu temporary he ka ti ya chu supply area pa hi hin do ding in chi pai supply area hong hi ta lo ding in ichi hi demand area hong ti ta na le demand area hong ding ta hong kal ding ta chu demand area chu support ding ta hong kal to ta chu na hi ta chu hong dia na ale va san bang in anoi lang kain break khat le itidam market chun market hin velo chun chi hi ta nang amman chu hi ta chi chu hi ka sunga chi chu hi chi hi de ma sa ka sei chu chi supply area tin resistant area tin nei chu resistant ai lo le supply area na ki bang bang chu resistant area ti te resistant area he ti te ale hi chi support area chu support area hi chi apha pha le market hi kal to chu chi area he ai bang tu hin hi chila hin break ta nang hi le support area support tha kha ga hol ta chu market anoi lang kana hai na ale chi hi chom khana ding support area na hi pa chu resistant na le panding hilanga hi ni support area an ga hol ta chu am nan chu ta ho abe break na chu chi din na kining chu asima simple chu ti chu support to supply area chu hial ha diang hello market na chu trend line align draw dan chu market chu ki bang chu na chi lo de ta hem dia ta he dim de chu ale support area na draw na dinga chu hong kal to na ji ho area ho mark bota ta 1 2 3 4 na thos si area kha line draw ta chung lang hi 1 2 3 4 ichi khat be draw ta chi vela chun hi chi chung lang nga hi hong ge ya market kal do ta cho na le ichi 1 2 ale hi chi noi lang hong ge ya market he su ta cho ale hi chi anoi lang pa hi an break nga hi market hi su ta cho na ayu ju le chun market ni hoilanga break am thil chu aman tam man hom pa chu thu chom hedle a supply to demand area chu hoita he na ji ke chu hoidan he wang le market na chu sung na ki ko the ti me ta price action based trading na bot he ti ta chu ali kon na abale ji ayu tu age expense ta chu ai bil da tunia ling class atha pa chi taw tin tunia ling tha pa page 19 chan kum ta ya 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okay. Chân hi la do le wam de. Chi vata azu aga sai cho line pa bela sun resistance ye amdan chu sorry. Chi kazi bela chun. Chi resistance area cho line R area na. Chi support area cho. Ale itai ma. Tang chia abana hi chi area hai un break phana support area break phana hi market hi hilai hi ungkit ta cho ta na. Ale hi chi anoi lang hin break kit lang hele ta chi kiting. Heta chi kiting achung lang hin break han hele ta khom de ta market. Market to hilang sa chi ham khet thei lo na. Ai wanga chu azu wa tu na bangwa chu support to resistance area chu get the maya. PS21 lang ki bang mama chu support area buyer so hat na adu da thi. Tun candlestick pattern vet pan tawte. Engulfing candle pitin ham engulfing apoy mo chu engulfing candle kiti chu pitin ham engulf kiti chu market na amdan chu asan hung ki form asan kiti chu azu ho ti ne chu market hung ki ti ne chu asan hi ta hum te asan hi ta he hung ma chom kha zuwa hi ayeng khat lin ta khat hung ma asan ho thum ham khat sanga hi ayeng pai hung lit zu a hi la chun aval hum ti ne chu na ayeng pai na san ho si hi na adu dia cho hung val hum phale bullish engulfing kiti chu bullish engulfing na bullish engulfing kiti chu ita bang condition hoy bullish engulfing kiti chu chita bang ma chu ipi hom tile bearish engulfing yang chu amdan chu market hi akal to jing lai khat chu ita kang akal to cho nyo ken dan nyo ta akal to cho chom kha zuwa hi ptm tile market na hi ken dal le na lin khat ma ho anwal hum ta cho anwal huma hi le ki chu ptm nam tile bearish engulfing kiti chu hiji tabang confirmation sign and mu phale market na chu hiji tabang confirmation sign mu phale buy position na chu hiji tabang confirmation mu phale lai la longai buy ni ki bowling stop loss han ko ram tile hi chicken dar pa anu ya stop loss sl langan choi na ale hi tabang condition na mu phale market na hi ilanga longai sel na ki bowling stop loss hi chicken dar ale candle pa chu ngai stop loss ni ko sl na ne the ba ka se tu bullish engulfing buy after confirmation of bullish engulfing candle kati cho confirmation to buy na the previous 2-3 candles being fully consumed by one bullish candle kati cho kita ba ma cho e pawa aga sai dinga cho a red candle ni le thum alule ni ham khat thumam khat chu a green candle khalin anwal thuming ya a green candle hung le zo nge le cho thei hi na abal a green candle thum ham ni pa sanga chu red candle khat hung le zo nge le zo thei hi chi hi time frame hi 15 minutes sang thein tin 30 minutes sang thein tin ayole 1 hour la thein tin a time frame le chana chu applicable chu namna chu na chu bullish engulfing candle tin chu abal candlestick pattern sim na ding wa chu candlestick hi belo chun e chi to chi candle ti ta te chi hi namna chu green candle khati pe ale chi hoi pitin ham tile hi chi hi like a hi upper shadow kiti jo upper shadow abana pa he chi le height na chi le close to pi belo chi le lower shadow ipa he lower shadow min tin abana pa he le low abana pa he le open ibola noi lang hong jong tile bullish candle hi chu bullish candle chu noi lang ko nang jong nga kal to na le ta ho na ta ho chi to bearish candle chu nga ko nang jong na ai tia bearish to bullish candle a hin ki hi na kal beta aban le la hi ki kha ga belo hin bullish chi amna ju candle khali noi lang pa nang ki form ta han candle khali a week ki to chi amei hi na tier jang ki the cho ale tier khali tanum ta han lang ai le ale anui lang hin
itanung tanang le market he kalto ri tai ti he sana cho alo le hi che hin nui nga hin ken da khat itanung tanang hin le me san banga chu market ai ken da khat nui nga ta hi ki sim tanang le chi market hi atung ngan form de katine chu uptrend market na unform ya le chi pa chi su ding sign bearish ne sign bearish tiute bearish chi le bullish sign bullish signal tine chu chi green candle bullish sign tine chu market kal to ta he su ta tin ta bang na abale tu hin doji candle tiute doji candle ki chu le market na hi candle hi ta bang ba candle hung na doji ki chu candle tine chu la hi le opening to closing price ki bang chu market hong ki hon na to opening price equal to closing na closing price opening price to closing price ki bang ini to doji candle hai kia hi le koi ha nam ti le acho ho jang ha lo here buyer to seller hi ki bang ti nei cho acho yang ha lo azu ang ha lo na hita bang candle mu pha le market ang mo lu lo de ti nei cho ai wanga hi alu na thei kha chui le market hi hita hin up trend na chi ying lai khan in ilanga hin doji candle hin form han nang le zu thei ta cho na chi sang market kan lai me thei yang la zu thei ti nei cho ei chu indecision ta market ale market hi nan chu market hi hijing line doji candle noi nga hong form ta nang le thi doji candle hi market hong kal ton dinga panan la na doji candle he themba doji candle la chu acho hoang ha lo azu hoang ha lo ti nei cho ai wanga chu chi chu hoi ta buyer hi ta seller ta koi ma ha lo direction ki ti nai lo ti nei cho doji ang hi thil tam ta am chu dragonfly doji andan chu dragonfly doji ti yang ma dragonfly abale la hi gravestone doji ki ti yang lai chu grave ki ti phale pi ti na ha than hu ti nei cho na than mo ti nei cho dragonfly ti phale dragonfly khu andan chu kan hing kha jang ya cheng khu ka hisab lo chu dragonfly doji ki ti chu le market hi andan chu ti she ma hum na achung nang pa hi a week achung nang pa hi om nang nyau cha kham ding ai wanga thang pi a chu ti she na ki nei cho ke jin pi ba sang ti le market hung khi chu hung khi tin ai wanga a cho honan ha cho wa be se ya chung kal na langai ki close ho tho na a cho ho ha ti nei cho ne thim ba ai de market hi chi ta bang market hi thang pi a hung applicable na chu market hi downside market hi am dan chu downtrend market na hung hi ale hung applicable chu example a chu kita bang candle hung ki form red candle hung ki form red tama tam jing red tam ta hung apan le ake chai na nga chu ngoi lang pe na chu red hung lo in ipi hung mam ti le nan chu kita hung na chi candle hung le market chu bana pana chu hung kal ton di chance hung ta green na ne thei ba ka thei dan chu kita bang candle hung buying bo na ei chu cha ko na market hung ki wa sar di thei ta ki chu het chu na khi khing khi yo wa he chom pha yo wa he candle khanin ti ta bang candle an form na abana ko na market kal ta ki tu a chu le chi chu sei chu le dragonfly doji a chu ale tu in gravestone doji sei le gravestone doji ho ya ko nang ki form ti le uptrend market ang ki form chu ma gravestone doji pa gravestone doji chu market tu uptrend market ki ti le hong kaljing lai kaljing ti te candle hi tam ta market hi kaljing ta kaljing in ki chaina langa hi ipu mam ti le hita market hi chung ti lang ku ka pha la he opposite kian form ta cho na hita bang candle form pa na hita bang candle mu pha le gravestone doji ti so ulta ti nei cho na gravestone doji hung ki form pha le hi cha ko na he in selling board hita cho ila lunga share ki bola chung nang ham kana hi gravestone doji chung ham kana stop loss koi thei ta cho his the bang ki form pha le market hi achi su ning chance tam do ta cho na red candle ki form ta na red ngan ki form ta
ken dam na ji pha lo andung lang achung lang ta kon noi lang chung lang ta kon ta ta e chu chu ke hi na ni kha pha le mari bu ken da in sim pha le mari bu jo ken da hum dia na ta bang ang chi chu na Grandstone doji Dragonfly doji ti ni chu khat pa hi up trend na form ding khat pa down trend na form ding wasan mangin market hi achung langa achi ying lai hin ta chi ying lai hin thi ta bang hin t form yang le market chu mo ka lo mai fin so am na applicable na chu ti le doji a chu so a ese explain jai to Grandstone doji chi ka sai chu velo tu nam dan chu Grandstone doji hi ta bang hi lai velo chun ken da hi velo chun market hi chi su Dragonfly doji and form phana market kal to na ambalala hi doji khat aga form ta bang hi le direct nga doji ku to ale hi ta bang hung ki form phale Grandstone doji jing ki ta bang ki form phale Dragonfly doji na ti pa hi doji mai jo ato ju han koi ma han am lo ai banga hi ita bang Gravestone doji am ki form phale azu ho sellers ho hane di jo na abala chi ita bang Dragonfly doji ki form phale buyers ho hane di jo na aya ya tu hoi ta he Gravestone doji la hung ki form phana hi market na hung ki su ta chama na Dragonfly doji form phana hung kal to ji jo energy phale ta na weeks do da am sa ta ken da energy phale ama hin week som sa lo ya hom sa ngai chu to ngai e chu au week som lo ken da rang in sim di yu chu hijikan hijan ka chu ne hello ma market chi hina market chi dan hina salpa up train hitting le zu di up trend hi phale buy na divide ti nai chu buy na divide di ai wanga chu market against high trading ball ori ti nai chu ai wanga tun khat intraday trader nahi le ni khana market kala le ni ha lang khiji na ji kala market hi le ni ha lang pal tim the ya na ang khi phale ne ki chu ang kal phale ne ki na boil out a trend all trend ti ham ti nai chu ken da stick hoi pattern hoi nom ta ka ka hung chi diu na tunia bi nga chu ne het ding ma poi mo chu le doji ken da repeat na ham na doji chu indecisive ken da hin abale bullish ken da min an chu bearish yang min Gravestone doji min Dragonfly doji min na ten ni chu hoi ta ne het wa adu da andang nang hoi ta ne het wa le apha chu engulfing ken da repeat na ham na engulfing chu ta bong ham Police engulfing ham, bearish engulfing ham. Minute ya na bat diham, kung ka sung ya na bat diham amnan cho. Na. Kijo. Nang mana kiti dung ya na bat dijo. Minute som nga si aki position na tha alo le close ji nahi le. Minute som na bat ding 30 minutes na bat thai 1 hour na bat thai. Na. Doji piti ham. Lai ka suna to nom ma. Ndongo Tu ni sana ila ro ho chuna. Ai chu apia si tam lo ya chu ki no wang la gang chalai chai wang la kan lo dia na nom ten chiu ten na na da ho play thu ki la nom ta chi wang le Kendall na tapa Kendall asuji down trend 아니 들만 줘 김제제 뛰나라마 ikcho thiman kim je tina cha thiman kim je ya na 자수이주래 izo le na zo to alan ton di ai wa kim che jinga chum nan chu market hong kim thiman hong kim je cha le am nan chu na cho dinga le piam Dragonfly doji am phat form pat na kim phai chu ji to zu di zo na bai kha dinga la chun reversal trend nga in ka ti nei chu na ti am khan ki form pa na
ba jong a be ti nei chu e them ba langa he ahung khi jing lai market na he na cho no ma he le dragon fight doji form pat nga wel lang akal to jing lai wa he na zo no wa le gravestone doji nga wel e them ba market dal hoi be na am nan chu to cho example in chi na mu wa mi pi na mu candle thì khát gặp nhau sao mới chỉ thì khát gặp saoเลยกี่โมงอีพีนึงมัวตัวเหรอฮัลโหล Kender เป็นนั่นนั่นนั่นตัว market candle ho thôi rồi không kịp mà noนั่งเป็นกี่เลยเราchỉ hình năng saoเลยchỉ chỗ nào chỉ khát năng saoเลยgold market ตัวนั้นแบบsaoเป็นก็ได้ example ละจ้ะที่เวทแล้วจ้ะที่เวทแล้วจ้ะ line ก็อีกนะ15 minute time frame ก็เวทแล้วจ้ะ market ฮีอันนี้คือจริงไลน์ market น่าจะกับเวลาจนที่one hour candle หิงกับเวลาจน market ฮีตัวไอ้เสียหัวจูดูรีหัวจูกับเวลาเห็นที่ตะบังมองหิงกับเวลาจนน่ะอันนู้นเรื่อง week sunset น่ะapa na hi hung ka chung na hung close hi jin signal sa pi choile anoi langa kona rejection o meti nai cho na tia kona market kal to ta cho hung hi khejing market na kona na am dan cho chiang hi ga belo cho na le la green candle pa hai ti pa hai na namu wa ale aba san banga chu market hi akal to jing lai market khana ga belo chon to hai chi akal to jing lai cho market hi hung kal to wa chom kha ju wa hi belo chun ilai he doji khat gravestone doji khat an form ta cho namwa che gravestone doji ti ta bang mong na le ho ta bang mong la ya san hoi ka sine cha san pa alo le la ya pa green pa ti ho ta bang achung na ko na rejection hu chi ya market hi ti ta bang mong an form ti ho ta bang cho ta bang la he ta doji ta bang khat an form ma ta market hu chi su abale anoi la nga he hung ge ya he market in am nan chu chỉ có thể cho chỉ cần có thể cho ta rejection hạ đơn cho chúng ta cái phá ta không chỉ số na market đi cần đại thì ba gravestone đồ gì thì bảo chỉ bảo cho chỉ có na cho market cái đầu ang lệ chỉ hạ họ hello à bạn không khi khi à nuôi lòng bể chân cái không cái cho âm đơn na nuôi lòng bể chân cái không cái तो à bạn lệ bullish to bearish cần đại thì bảo cho chỉ cho bullish to bearish cần đại thì bảo cho chỉ cần đại bây giờ green candle hin masangate niya break leo na anda cha to ai market hi trend line an draw di phale wesa da banga chu pungka chi chu ai chu ka sumang kate chu kuklau cha tu in market hi velo chun ke hin pung mini som ngan ka ki chi me nga velo chun mini som nga candle dinga chu support or resistance line hoilai ham ga hisab dinga chu hi chi line hi khat hi ding al candle ha su khan line ka ti na le trend line draw dan pa chu alo le 30 minutes candle ga ameote namu thei wa alo le 1 minute candle le 1 minute candle le wang chun chi na kham di 1 minute candle ni nga asang kate 1 minute candle dinga ga ji dinga chu hi le hi chi 1841 la lung hi support heading aban le 1847 la lung hi resistance heading tinai cho na hi chi an break na le anui la nga he market chi su yu an an cha achung nga break na le market kal to na hi chong hi kang ai khat de ai pi le 15 minute candle ane ki chip khale after every 15 minutes la market ki holding 1 hour candle ane ki chip khale after every 1 hour la market ki holding na an chi demo account cho tu ka tham pen he
anh nói chứ demo account a lot size cái tí 0.2 0.3 tí hoa cái này lot size anh nói chứ bây giờ mà goal hi chỉ ta cho goal hi ken 0.65 cái chỗ thôi anh nói chứ đây là cái chỗ thì em nói chứ 0.2 lot size na masa say pe no stop loss chu na koino male 1843 a na zo chu nangin stop loss chu ilang chan ge na koi kha am nan chu 1840 50 la wana koi te te chi 1850 stop loss 1850 ne ki ding amban le na target profit chu example a chu e hilang ge phale male ki close an ti wale 1833 ne koi ta chu question ma chu 1833 ina koi chi ve chun hichilang ye pha ma sanam hichilang ye pha ma sanam khado do hong di chona hilang pha ma sanam le na manding wa sanam ng stop lo santing halang market hit lang leng to halang hilai ka phanang le na stop out ta cho na ki wa pana chu hong khite kit na chi chi cho kan sai lo na chu ai pi le tunia dinga na het nom na ya tam ta tunia ise yong topic li nga la long ho ya hoi the na ikhana tam ta tai la ro wa I confuse sa wa na doji candle chi pi ham na do nom wa tu petri enge aphai do le ai chu tu a topic morning star to evening star topic lien ta khal hi ya chu na amani ka pat nom nai ro morning star to evening star age phale morning star evening star aban le hammer na pin bar aban le jo chu in pat dikit de win ai pi le tuni friday ya na do rim lo ta na ikha chapter 1 chapter ps 1 panin na tuni chani la ro ho si si chu na jing la la kon revise ki bol win lang monday ni punggit ma khai vel na ki pan kit le han weekend so saturday sunday hi off ji le han na ya no ngai be na yo phat ki dom lu time to spend na di ta na ti lo ha ai pi le do din na nei wam cái này poi cái này hết cả na het na u na mo mo nga chu hoi ta het the go su pha chu azu tia hi le tu nya ri ngai hum sa ta lo dio na le ole hum khao te le na mang pha record trên thuật kia nữa